Ejual sekarang buat ada bawa kata orang ni siapa macam nasional ni berbeza. Kasih ejual sekarang buat ada kata orang ni siapa macam kerana kaya berbeza. Bukan kau orang kita kerana dia. Kata orang ni orang kau kasih pada dia kan proses siapa macam. Contoh kasih pada rawat Mr. Kostika, Mr. Norman, Patrol Wargi, Secretary Finance. Patrol Wargi level net. Level Wargi, itu apa? Patrol Wargi Administrator in Lower Thing. Patrol Wargi level Darangkat. Patrol Wargi Grow. Dari level kos-kos kesempatan chorus. Cek terus biar dia bisa tahu ramai bagi beri engagement sebagai kuat. Ini bisa sama macam program engagement tahu ramai. Untuk buat dia untuk kesempatan untuk buat dia bisa buat working buat kesempatan dia mencari umur Cabinet, the Young Cabinet, all range of projects we American and legislature is okay. They would continue Ugrata, Kamanala, Mr. Kostika, when we have some project, or of Director PTA, or Mr. Henry Norman, and we have some project, or advisory or overthink. To talk what, to talk Kasabal, to talk what of they would. Where dari saya tak bukan cuan tiada mas boleh buat. Ikut dia lah ini boleh saya where buku berbahasa Singapura ya kosong. Kira-kira ini ikut yang mereka jadi tarikh buli bulan ini lah sama macam bukan ini kecuali yang saya. Jangan kira bahawa orang yang semua pada sahabat macam kecil bagi bos betul ini bukan pada sahabat kecil ini semua sebenarnya dia pada mereka so dalam kurs dia sebenarnya dalam government trying to the government of the targeted group nine sangat for the ketika dia punya sosial kawat akan dalam pemilih politik sebelum lembab lalu ada masalah masalah mau tidak boleh kedua yang tadi yang kerja betul yang Ketika menyerang Windows cuma buat ini kesempatan ini kerana kawan dan government berkata itu dan lain. Sekarang orang saksi juga kesarawiyah ilarian dan buat negara macam yang lain kan jenuh. Siapa kerja betul betul bisa benar. Amaran ini bukan kami Kerjaan maluat, kerjaan malu dan sarau yang dan kap poita, bukan kap sarau dua kerjaan sarau yang siapa nak dapat amaran itu pras kerjaan akarwa government, kita tahu orang kita tahu kan kalau berumur dan kap poita kerjaan berdasar tahu berarti poita juga, usaha sudah melihat siang ini tapi kita uji. Akhirnya sekarang orang kerja sekarang ini berkurang sehingga kegunaan harus dengan berbagai serta terus atau sisi terus. Kalau ada foto, itu rescue di kawasan yang sama dengan administration of law, the Kaula
juga sama dengan KPI yang dikonfirmasi oleh Manila. Alam mo na ang medyo sa karatan, kapag makakakas. Isa-isa sa nilalamin, sa mga kailan po, isa-isa po, David. Sa karatan, meron kami pa. Version 5. So, check. Medyo ang mga dapat production natin. At wala natin isang tumatay secretary. Karga muli government natin muli sa was line. Kung mga at saka lapad kami ang budget. Ngayon, wow! Dokter, malagang din. Dahil, upo orang yang terdapat pada ada bukan data dan yang kota. Semua ini. Onegan macam yang jual koko kasanti. During that message, kayo, jangan coba mana tetap, om witness, bagi tahu pasal panjang, kita tahu apa what is this nature, atau kaya yang tahu, itu tahu apa dia, dia witness, dia Kaya yung kakabasa, wala ka rin pa dyan sa iyo. Let's I'm sure maparos siya sa aming natuwa. Wala ito kayo juan pagkat matuwa ko yan sa ways na gusto na. So, champiata, medyo matuwa ko diyan, ang weakers. O iba matuwa ko yan, special assistant. Congratulations.
Ivan Yanso Paulus, Yang Sokos, Uchung Odoro, Utung Odoro, Chia, Kia, O Wiwia Kutundo, Bogi Yakatoto, sama cari important sama cari kocan dan Congratulations. So, Lord, judge kepada sampai baca ini. Kailangan ko magkabilang. Kailangan mo ako. Then bagi ka dyan, nag-review ko pa yung mayo. Kapag yung presentation of certificate o speaker ko yung legislature na sa mga program. Kaya yung karakter, yung patuloy ko sa mga karakter, kakita certification. Yeah. Oh, good luck. Certificate of appointment. This certifies that Mr. Thomas Wostica is sworn in on the 16th day of October 2024 as Board of Directors, Full Bay Transportation Authority, having been nominated by the Full Bay State Governor and have received the advice and consent of the 11 Full Bay State Legislatures. Certificate of appointment, Mr. Henry Norman is sworn in on the 16th day of October 2024 as a member of the Advisory Board on Fisheries and Aquaculture, having been nominated by the Bombay State Governor and having received the advice and consent of the 11 Bombay State Legislatures. Congratulations. Kailangan yung kumbrel ka na. Kira-kira mau sa mga program, i-answer at sa karata. Kung masa ay mapuntungan para sa pagpapalaya Kristi o lugar kira all ko sa mga Yemen uwi natin sa mga television ramo kira sa karata kung masa ang yawa sa pagpapalaya saya kecil Mr. Wostica yun.
Ini kalau jadi yang benar, tapi jadi yang benar juga sama mereka nak menggurui yang pada sekarang ini. Dan itu menandakan ikan dia udah punya seperti mereka dan kita wow macam biaya titik dengan macam buat. Kemudian beliau kebenar ya soal kebenar. Soal pasal dia kaulah yang macam ini lah kemudian. Ranwich in the version of Ranwich. Ini dikatakan dia soal Ranwich. Satu penyaran untuk speaker sudah selesai. Will be right afterwards. Next video nak putih. Oh, ini suatu perikasan. Akan ada di sana. Kasar dah, no oriental. Cuma ada mungkin itu stage. Oh, ini putih. Yang macam yang nak. Dapat tuloy na Mr. Norman at wala ito yung ako buwan ka karang magkarang magpapapore ang aksyon na kuliya ka kami na sa away kaya na sa natin kama na kita ay ilit na man kasuhan to tao kung beda siya siya mga nakaparliament lewat katuan, boleh wali untuk bisa tahan. Saya iraw ng bulir. Ikaw-para-para ko ba? Anak cuma kata-kata tahan din kaca yang mana? Board kan mereka bayar. Nah ini kata-kata. Makacolong kaca yang board kan mereka. So what's it? Executive officer. Ada juga kacang awet, kali tuan main mani, pada wanita yang sesuai sama sesuai kundi. Pasal ini saya kami ada di cuma kekeh agency kat saya ada PTA. Pacuan kepia dan board kan bersama di Sunan dan mau raya. Ren Kureta o kaway ka daw yung pagtatawag yung babae. Kung sa kalaro sa pusundan mo yung moral, ETA parang yung sub-component din ng state government. Huwagi, nabanpay kacana. Ito ramots, yung sumpan ka sa iyo. Karapet, may na, kaway na. Dama kacana na dama sa palapag ng machi, ay natsuwan ka. Pacuan mental kita masuk project yang kita ada di sebuah terma PTA, mau kita examkan, untuk istilah pemandangan yang saja pasal kacang awet PTA, mau board you dan oversee commissioner, executive officer, mereka kacang awet sampai macam project dapat, nanti mereka datang infrastructure di sebuah school dan juga upgrade, Amerika, anak-anak Lalu waktu Bora sama-sama dengan semua pokok national government dan tidak dia pokoknya jadi mau kita saya kira macam saya mai macam orang macam itu memang tapi ada board real Norman or the Nova. It's about time we think outside the box. And there I see you trying to show entertain, show movement, possibility, and all who share the Bama Kabawi as a agency. Let not rock the unchurches. Turnover will be rock. Masa tiyang dam. Masa niya na dam, kakiyaw ko yung pag-usawa. Kaya din kasawa namin yan. Ang kasawa kami nila na ang mausa. Ayun, ito nga tawag mo ito sa mga ito cuma lang ito power or the language working on ay ganda na sa mga ito.
Pauwi kita kena. Pasangan dan Amerika sekarang for cuma disebut pemain santi. Dan pemain itu semua orang-orang muda zaman kuliah terus untuk kita bertahu. Masuk. Ayo masuk. Ada masuk. Kailangan yung masih integral. Sukses saya kecil tu ini bisa mulai program. Oh, kekolog dia tu klip, grup foto. Oleh paduan kita information kita fasilitasi paling. Kerana